kuambia sisi ni watafutaji na vijana kwenye dunia. Sasa vijana wengi tumeharibika sana. Sikutegemea hata tuwe vijana hivi kama tunaona tuwe wengi zaidi vijana. Vijana tumeharibika sana. Kila unapoomba tuombeni sisi vijana, kwa sababu dunia imetuteka sasa. Hatuna mwelekeo, hatuna heshima. Kila tunayemuona tunajiona dunia tumeiunda sisi. Kwa tunaomba wakubwa wenzetu, wakubwa ambao wanajua kabisa maana ya maisha ni nini, tuombee popote tunapopita. Maana safari imekuwa ni ngumu ya sasa. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi.